Kingston Christian Church. Màu hay lẽ giang lên phai cái tỷ lệ dầu pi lằng na Tameng Long district na kanum lai wa ko ute ho hi ma ho hi tuni let boy gul hania pathin lungsin am ho jong hungu wa hin ki pathu kan se बेपू है ai lo le tu nya ama sa pen nai ta bang thu pi ki ji ka mo le ki lo ka la khat lo ana mai ki ji chu ngai lu ni a thu pi pen ji he Bible chama a ki se zia chu ngai lu a thu pi pen ni ki hi tu ni ita lo no chu hi first Korean bong som le thu cha som le thu nama ma chen e mo hi ta san kinem
cho nên ngày rồi thì chế thùng đi họ gì bên ở trên cái gì thì chỉ có đấy lúc xong là thùng sông của Ismail thì chỉ có giang các vụ việc của nahi các ngày rồi na các vết xã cái này dấu xì lệ cái mà riêng rộng nang ma dinga các cái phật đó Papati Chapapati Chule Agauti Pati Mina Namato Ichena Kahita Tia Kakite Pahi Amen Amen Kakite Nafan Tiga Ngai Tau Nafanin các thầy này tôi đọc khẩn mình về in cách tình có cái Giêsu cũng một chút anh này lúc nào tạ sa tạ rồi cũng đi ngã biết độ gì này thì chỉ gì chưa năng man rồi thì chỉ là nói đủ đi thì mà chỉ sana na ngày na anh xếp sinh đi na và amen Bible ini nasi pasal wat nasi kau tu ama kasih mengai ting ahi kau izong yang nasi nungan macam cun ama kasih mengai ahi jadi ini pugo memiksu namo sana atmoso kebai ahi herin cingkiyun jadi ama wat sukin anu sena macam biu ahi zicun Zawolun atau now atau ingin di jiwahi nabola nasi tingin so maka ini kan dime si bangcun caru nanti dingin Krista hubung lucang hi banga nang madinga jina pasal hi lucang hi iti ai zecun Ogong imalamsong siya Krista chunoya aumama nang masong napasanoya naluna imalamsong siya ama tiba nanunsiting hinam ipa amin punya satya niyo atin anglet ogungit di ama akin ngayon nasanlet tamsung Kwa Madinga aki god na fan aki telefon ini ipapatini ama isang ati buka hen sila si ahiin tuhin kung di suhanin na pakini nga ang pinakat ini sa diri ay said Masa macam bakal din di tabang bibin digin na din kema ahira ogina na hinin kati katsate ni het kaule hamde din tikat bukat nupa hidinga kitentale kigotna nain bantafane papachin na chumhana lungkaihan lang amay way nasal wazing panen lang nahin kohon damsot na nabiyonan lang nangi apunin sala na bin patinin at hinaguhan henlang nangi akonin patinin sum hobung zong
lo vita phun do hem la nain kona athin lo vina hom kisulam la ade senin dunia chupi a imanu ngai lu na chupi da ni namia punin so minam do min fe hem ti pakai hacha pastor sibin kema kai na dei Udongal Patibu pa Patijun Namizong Patibu Hanlang Using Sik Jiha Ulpi Akona Pati Ibu pa Patijun Namizong Patinay Hanlang Nakitat na ram Namol Sote Van na dingin Papatibin Patibu Using Tahen pakai kachi tuni kacate ni hin nanga kuna kamudo ngayo na zalahi amanizo kitep na hinneya na sunga pakai kitep na nidinga akikut mahonle kitep na dunia na mo sopita zi na hi zi chunlu sekta dunia akitep na hinengin atina bopia Wang na bopia na pude pia aile adam sumpana nama mingayu nahi ahin kona amuhana chuti athodo nana kona minangin so nama kona minti ni katupla kangai chaptu pe rizin achate ni hi minama dinga so kathe ko nai thi na dingin athe na bo som dingin uga pagaw kain sang pakai na pati na kain mori buse kain chate ni he na ho bung sunga man cha kata ai ko nei ba ni sia so na dingin nangin hindin pizin akitet na bang hi ko den na abulit mo so on thing na dingin thak na pita kata hi ang ki ko mi bi kami dua kamu kana nangma ang sunga akitet na hi Lord nam thi na dingin tunin nagaja keima pastor singin papathi chapapati chile adathi pathi ana jate ni kago pahi pakai nangin athi boi Lord sa a pakai hatchun kapakai Jesus Christ amena kauta hi amen certificate bina at nayutin ijahin dunia amanin adin pihondinga aki tepon loy teli dan coba ambil cai thongan ni zongle kehin sipi khat tabang kaga bol si hubung lamkai khatle yin sunga muham pa khatte teli zo so hi kana desa Zizikchen in sunga mi pa to hubung secretary hubung thane dingin witness as regarding ihupin ulang certificate ho ino niludin jumting le sunga kesi ke ho hi keima nain la so divin kan kimi
Christian Church, not government registration number 2826 public 79. Christian Marriage Certificate. This is to certify that Mr. Paul Bernal is 36, son of Jose Ronald and Miss Lamnati Sinsik, is 34, daughter of Pauhet Sinsik, were united in holy marriage on the 6th day of March in the year of our Lord 2026 at Kingdom Christian Church. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Mark Puso Chanko, Ichena, Nelchina, Certificate Ye, Amam, Piro Kema, in the cutting, Kapato, Ichena. Bagi kiasi keten pemberian Tabang hit helang pun lambu lupa luma somsa la mai diin helang aku na tupi jadi cun bumi ku bikin bom na do sewa kok tin bom tin tema ni jang la pakai nak ngai kemudian Amo kazo kasi patang online kabun zawat dengan tetap kepakai Kristen Indonesia. Amin. Pasal kau ngulang ngunu yang kai ho nguencing ini semua aku banyak juga Ibu.